Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, seluruh hadirin jamaah tasbih, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat sininna to malabiki padang kamuan hikmah dising mesuriwi ulan ramalang ulang ia angkeme napak baraka pong Allah Ta'ala. Apalagi nawirisiki pong Allah Ta'ala papenya matepe nato pada engkal lisekiwi atutunget tae nasi bawewi dua telu ibadah makoto paru decing yang kemero risese na idit to matepe ito do polik me menirilalan na atitta maka dai canyak kolino bawa wa perlua ya rodecing tapi mati ri akhirat malabina po Allah Ta'ala malad wa perluang decengaga engka upasilenna tempo kutu sinina to malabiki tepaje si mata rielo palomolomo na po Allah Ta'ala sari ko mangi kirule rampe-rampe ngesiki aga yang kewat diriala pali sariladana asisumpungetta iwaniwi. Pada toha yang kena ramping ki gurtaro, de bulan Ramadan itu adalah bulan latihan, bulan tarbiyah. Yonroi latiwi alewe rigau engkana dua telu ibadah. Jadi komesu ni pole ulan ramalang ematandin itu. Ya. Jadi makokoi matandin ni. Malati ki tempo na ramalang keluar dalam bulan suci Ramadan itu kisut bertanding. Ni gayewa. Dua tu malat de yewa. Yang pertama engkewe yewa adalah hawa nafsu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itanaiwi ko sahabae tempona pura perang dahsyat perang Badar maka de sahabat ya Rasulullah engkamo pagamusu ya sekne yewe menurut riwayat hampir gang kaci-kaci daraiwe ya engkamo pagamusu ya sekne yewe maka dia Nabi tang kamu apa? Akada musuh aga na to, nasa musuh melawan hawa nafsu. Ya. Jadi ya naro makukelo yewe hawa nafsu tak. Kemudian yang kedua, yang ke lo yewa yenaritu as-syaitan. Setangi. Wak setangi na to pakabilimpiliki na de ni pegau decengi. Setange na si mata gombal ki ni pego jai. Ina rolo yewa. Jadi dua melo yewa hawa nafsu si bawa syaitan. Wong Allah Ta'ala na ramperi lalan aku ramal biye. Inna nafsal amaratu bisu. Majapun naritu iye tu hawa nafsu banyak natimi lorianu makaleng. Yeah.
Dena si jagur tawe mak balidar narik kocanya hawa nafsu. Dena pangewat tawe malebine narik kocanya hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu mana? Yang kedua, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tatanang irilalan na atita, maka dayero setangi balikku. Ya, bali mana senesaku. Jadi ajak na tomelo na propaganda setan. Ajak na tomelo turusiwi yero aga bujuk-bujuk rayunna setan. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, pajani ramalang engkamopi pasilin nereng ibadah. Insya Allah rilana iwatewi sini na tomalapiki engka ibadah marji ipegok narik kocenya tepe. Tapi risesena to matapai desi segagar jirajina. Ya. Yene melo kirampenga ki masalah ibadah kurban. Pakkasiwiak karoba. Yang keme romalade na patu-patukeng puang Allah Ta'ala. Malade na suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tandra asukurukeng pada waktu kiramperi lana aku ramalabiye inna a'tayna kal kausar. Majapuna ritu puang Allah Ta'ala purana pasadiang ki anya menyamengek kolalenna suruga. Jadi puang Allah Ta'ala napasadiang ki anya menyamengeng kolalenna suruga. Betuan na ada nyameng ritengana nyamengi. Baik, luar biasa roh. Jadi engke si nyamep pelek ko tengana nyamengi. Apa suruga onrongannya menyamengeng ternyata engkamu penyameng ilalan nero. Niga na ipasa diangeng pada idik maneng. Ya, pada idik maneng. Tapi nelorengi puang Allah Ta'ala yola lalena untuk runtu yero anya menyamangi. Tega na lalena sambungan na ayae fasolli li rabbika. Ya, engka kipaket de sempajang rigau engkana puang Allah Ta'ala takatai. Ajalalo to pasilinara sempajan nang kaleng ya kate sengadin na puang Allah Ta'ala. Kadang kagaro palit to mas sempajang. Canya puang Allah Ta'ala nakatai. Ya, 2 telu sinin na to malabikin kaya hadir. Contoh kecil, lomi dupai wibu iman na lomak berejama. Jadi, kada meloka misalnya mak barasanji. Kada loni moliwi pu imang secocok ni tu pale. Ya, tolo na mak berejama hidup petoni pu imang. Nah, jadi lawi mas sempaja iyewe, lawi mak berejama, cenya puang Allah Ta'ala malah da nakatai. Lomi si runtuk pu imang, apa nareko ako ni masigi edena tu nadeto si runtuk pu imang mati nuluwe, pangkato na to runtuk biasa. Cenya ke kampot tawa sa kampol lemi sila de kisiruntu puima sila de kisiruntu puima isapai ko masigi de igaga loki bolana de igaga tege je lo ya lo dara cenya kampot tawa sa kami kampol lai ya Pak Purero engka pegawai sara usapa lebih ni 10 sona usapa de ulle runtuk. Jadi maka dia tahu iye pana waddi kisi runtuk jumapi. Jumapi. Asal pura ni mak juma lo ni tu daratna. Iye pasi nang kamatu elena pa juma. Maka da magami mengi naseng apa iye pani sidik kasih engka palisa na celengangi. Ya ketomero kampung wasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang nara kurang pewani ko masigi kalosi apa napojilat de imamna. Napojilat de imamna. Jadi tanami pu imam. Siatau ni ko memang mitita na tu nasa 10 ni tau. Wah, semangat na tu di. Kata pojilat de mata nasa iye. Kota poji mata aja na bola wakka pa tonroi tarongangi.
Iya, aja na bola wakaf, maka da magi ke bola wakaf, dia tidak merasa memiliki. Magi tan na masjid di sini di pakampungnya pojengi mange melingangi tanah napa tabangun nga bola. Iya. Nah ditoto na mareji. Tak 20 juta na 100 ki bola kasin na to. Iya. Sekat tadi na marigaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka damagi apa ko bola wakaf itaringangi cedek mitu bawa tersinggung na puluh ni pakana na de. Iya. Pasan na guru almarhum kak jemaah harisa. Kota poji ni pegawai serata asi di sini di pakampungnya. Masa mana si kampung kinade ni rulle mi burengi bola imange. Sedangkan ala leta mitulle mi burengi bola leta. Apalagi nareko yang menengi sini na to malabikin kehadir. Ima pikir ini reweni. Iya, Pak napojila ada iman. Iya. Jadi ini syarat yang pertama di wasolli li rabbika. Angka guru tarampe maka ko makka dan ni wasolli li rabbika. Sempajan na pake ukuran ipakomanan ni rona reko pego ki decing. Puang Allah Ta'ala mana ya katai aja galing kita katai sengadina puang Allah Ta'ala. Kita nih. Iya weta sabeta puang Allah Ta'ala tu malak nak katai alhamdulillah. Berkat gerakan tasbih Kabupaten Sidrap silada ni runtuk masigi ko Kabupaten Sidrap dek non remak berejama. Kenapa? Nasabak puang Allah Ta'ala ya katai. Aja galeng ya katai sengadina puang Allah Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, wanhar makarobaki. Ya nama reji. Magi nama reji nasaba warampara milo ipalau. Nacanya warampara cede. Jutaan milo ipalau. Jadi milo itana tepe sarekwamengi maringangi iseding irodi mak jutewe. Yang karena uruntu masigi sudah memakai harga 2,5 juta. Malah ada 3,5 juta. Irita ni sarana. Risesena idi mawasa-wasewe. Pinak makasing itu pinak makanja. Pekogi carana na malomo sini atau malapiki. Yang pertama, ipakan kairilalan na atiwe. Nareko puang Allah Ta'ala wakatai. Palawi waramparaku. Dek na mungkin denawala ka puang Allah Ta'ala. Wih, luar biasa na egana pamalat na puang Allah Ta'ala. Nareko milo irana-rana iro pamalat na puang Allah Ta'ala. Na cedek mijek nareko ta 10 juta. Dena sing ngumpu. Bahkan ratusan juta. Dena sing ngumpu. Karena kurang pengaki sebagai papangesi sarekwam mengi malomo ipasilin nara riasengi ibadah kurban. Yang pertama, de nirulen reke siaga apalan na wiriki puang Allah Ta'ala. Yaitu ibadah-ibadah lenge irulemuan reke apalana. Tapi iya ibadah kurbannya de nirulen reke. Itu kere. Akadai niki-niki makaroba. Tungke tasid dewe bulunna rolo kolo na wireki puang Allah Ta'ala set di decing 10 apalana. Jadi samana maka de tulen rekeng apa engkana katoburan rekeng bulu-bulu nolo kolona. Di kamu len rekeng itu bulu-bulu nolo kolona. Jangan ka bulu-bulu nolo kolo janggota bawa deni rulen rekeng siaga roju melala padahal bicu-bicu na ro. Yang kedua, lolonga ke adampa luar biasa egana dosa nak dampa ngepong Allah Ta'ala. Tungke lota sampai rolo kolo si jongka ajeta nak dampa ngepong Allah Ta'ala dosa ta. Nawek kesiaga kiro jongka. Deni rulen rekeng, pole bolata na bawa deka kaburan rekeng makada siko belan kesiko ka jongkai pole bolaku letu masigi apalagi na reko tatalu ni kampung ijoke sapa rolo kolo kamang kama sempo-sempo bela engka si runtu kamang kama como-como bela tasyaga sona roto joka
Maka damagi na reko canya di joka. Pengurus joka panitiana pada mito ke di joka karena mewakili kita. Jadi aja nih paham maka dia apa boleh joka sapai. Jadi luar biasa ikana dosa na dampeng ngepong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, luar biasa tanrena derajat tamatu resuri mondri. Iya sirona yakana ro ajewi, dena dampeng bakit dosa ta pong Allah Ta'ala, tapi na pendre i derajat tak tungke yakana aje tetasi di tingkat. Nah, deni runtuh kolino. Apa siaga matomi tingkat derajat kolino. Dia kena 10 tuh derajat kolino. Dia kagak sena. Taruh nih raya. Derajat paling bawah. Menre dia mancaji nih kepala RT. Napa menre si kepala kampung. Menre si kepala desa. Camat man itu ya sena. Bupati. Dia 2 man ya sena ke bupati nih. Gubernur, ya sena gubernur, presiden ini dia ya sena presiden ke Indonesia. Jadi dia lagi pong Allah Ta'ala kolino, apa dia kena pangkai, kopi akhirat. Kemudian yang luar biasa, ia dia ni rulem pala tasidi bulu-bulunna, ro gemet na ro, ya. Silampa gemet na bangunga ki pong Allah Ta'ala sidi istana ko suruga. Istana. Ya canya pada rumah. Istana. Irule ni gandre ke ngiro. Na reko maka di istana, ia tu boleh ke suruga ulawang. Jadi sarolada imakun raye na reko anting-anting na minapalo na kerubangi. Agak bu. Taludu memang nih, sedina macinda ki makokewe. Apa ketulis semua pikir sih gitu? Ya, nah detone apa lalu itu nganting-nganting, detone kami tai. Sedina masuli ulawang he. Paling 2 mi gerang ibalu genet nih. Ulawan na lepas sadianga ki pong Allah Ta'ala. Bola ulawa bu. Apalagi nareko timore nih. Poso ni tabalu ni ulawat tatak karubangi sarekwam mangitasil ni manca di bola ulawang. Apa nareko taparakaiwi manci jay bene baru itu matu. Itu nga kayewe. Kero sapo kuboti. Sapo kuboti. Ipendre kapale ulawang ero toloy hubini. Ulawang. Jadi ulawang ngaga na nasa. Sembara cici gigenogi. Kada katega ni mon romala nasa. Cocok nih. Angka cicin na bene ku rumah tiwi. Jadi cicin na bene na matiwi ro. Na tiwi ko pandre ulawang nge dispu. Baru kirita. Iya na ro na penre kang ibene monrin na. Itu ro. Tonga-tonga ya buwe. Lah. Bene yolo na kasisila dapat depunga tacede nali cicing ternyata bene mondri yang nikmati. Takirin ni tak kerubangi ni burak istana. Dena mungkin bele adana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap lembar rambut diganti dengan istana nanti di akhirat. Aga pina bereki pong Allah Ta'ala. Na bereki kendaraan yang kewe matu ipake leter yang letengi siratal mustaqim. Ya, canya rolo kolo itu nangi masih rime man itu nangi bebe. Tapi nanile puang Allah Ta'ala, iya na ro nilai na papiteni tonat ngaga melo tola leter yang letengi siratal mustaqim. Sarekwam mangideta buang nasabako buak ki ranaka ituju. Wah, mendre ni karo alpar. Iya sena palpar. Apa dia nama Aceh? Maka siya na riola lete. Maka dani katosi kasi rumah kalolo mani. Na dia katonat tonangan na. Nasa iya na rotau.
mak datu karun na dupa tapi dia nak kerubah. Na yero, na sayena ro tahu. Mega na saro dangkang na dia nak kerubah tinasang ikurang. Ni kato si polero malas silada manairita. Si iro apa si watindero. Makaramagi denang kanalay makaroba toto makaroba mataru-taru. Leto ni yola ni ro. Ya kalbar papada bila tak kajui. Aga binaliki po ang Allah Ta'ala memberikan kendaraan dinas di surga. Jadi tasil si ro kendaraannya ketama ki suruga. Iya na ro kendaraan dinas ta kolala na suruga. Apa itu matu kalau tama suruga. Itu nanti to mon bawa bola. Tolo matutu si jok jokai. Kada macina-cina kak lo sapai sahabai. Siap beri jamak ko biasa. Kado ko wirin nanu tu monro. Kesuruga. Kada aga na royola di. Se katito na to nangatay. Pole tegi yiwe. Nasang pole ko angkat na tempo na timakaroba ki tempo tatu. Jadi iya kendaraan dinas. Na luar biasa na tafsir guru ta. Koyole roto na to nangange. Dek ni rasaka ya sange teko. Ya. Tuda ki deta mateko. Tato ki deta mateko. Lewu ki deta mateko. Apa dia nagkakatako matur resori monri. Nakotuda ke selama kedaki. Loka lokwe tapala tutoy. Dia nananteri meli solar. Dia nananteri apa? Kendaraan surga. Nah dia na sini na tawen ulemanan runtu iro. Ya tomiro runtui engkewe si mata pasilin nerengi ria senge ibadah kurban. Kemudian na pancaji ki puang Allah Ta'ala naseng nabita umma paling makesing. Ya. Ini na mancaji umma paling makesing. Panarampe nabita sallallahu alaihi wasallam makada ummatku paling makasinge. Yena ritu engkewe makarobah. Hiyaru ummati yudahuna. Wasiraru ummati. Yatosi ummatku paling makalalenge. La yadahuna. Engka maka nakarobang. Nalabira mimaliwe manu silosing. Ibandingin maliwe bembe sedih. Ya. Aga napo. Ako bembe je igere. Mega tau din Andre. Ako sapi igere, mega to nakena tekanang. Jadi, Kamboja bawa na yali. Bale bulu na yali. Manu na igere. Di napakoro. Ya senge ibadah ada aturannya. Yeah. Nako din andre tawe. Ang kamatoto manre. Yan na to sini na to malapiki. Narik ko to manre. Yelawi baraka na. Aja na lansu-lansu yanre. Apa? Beberapa penyelidikan, banyak-banyak penyakit itu bersumber dari makanan. Yena ronak kada nabita, telau yolo, puang, tapak baraka ye andrewe ketubuku Nah puang Allah Ta'ala na pak barakai, wadito na kena tekanan, manre dagi, dia na markaga. Apa puang Allah Ta'ala, melok malaiwi, ya, iya angke wadi makka sola pole ketubutta. Nasaba di napaja yelo barakana. Ada nih baca lalu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Anda nih mo ibaca lalu. Ipakang ke kolalanna titta Allahumma barik lana puang. Kalau tapak baraka ke kakasi. Yan tu na mega meladuang dek na tarima pong Allah Ta'ala nasaba mak baca pakelomi. Iya apa tiburan ni nabaca. Dek na pada nariko salawa. Namo dek ni baca. Namo baca lalu tatatoki runtuh. Kemudian yang ke-8. Nariko ipasilin nereng ria senge ibadah kurban. Mabela ni pole ria senge sifat tau kedi. Ya. Agi sifat tau kedi. Apa ya berangero aga gewe kupuri gere. Aja na padang kato kampung. Makon si itu.
Melisa bilopo, la na bagi pitu minapa pada nala lo bolana. Namo kasi pak giri de to gaga na langi. Aga na po de na wadling ya pagajiang iyewe olo-kolo vole ribatak kalena ako pak giri. Jadi dia kan alingi pak giri apa de na wadling. De men na wadling makada giri seka alami ulunna. Tapi kau pura kina giri sang namo mopa na leweleng de to na marigaga. Iya, de na wadi ale sara. Kada giri seka di oleh mo kitu sidiki lo de na wadi. Tapi ako makada giri seka na giri ngitongan ni. Cocok ni pale. Yalengi 30 kilo pak giri. De na marigaga. Iya. Ah, jenero na kada paja ni turya seto kedi apa ya berang. Maka da asa wadi mato yanre iye wadi mato tapi aja na taliwa igana malang ka guru ta maka da yemi tu masari sibato wadi yanre pole riolo kolo ya kerobangi si sayoloi aja nih taruh ke kulkas nah hati kedi aja nih rakoi nah, sehingga panitewe nakoni maka de pakobawan nih kumakaro bayano aja na daging na olo-kolo na iwiringi. Apa kama na nataruh ke kulkas na. Kama na naraku-rakui daging na olo-kolo na yan wilingi. Yang ke selanjutnya mancaji amala papasalama rilino na niya papasalama ko akhira. Agesa papasalama kolino. Tentu na saba abes sangeta makbere mancaji ni to na pasalama puang Allah Ta'ala. Apa itu to malaboy? Ya, mega asalama kena. Salama ipole ri abalai. Ya, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minal pala. Lebih pamati ri akhirat. Salama rilala kubur salama rialeteng sirah salama itimbang yang malai manasame ni matana salama tame suruga luar biasa sih hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian narampe nabi ta mate itu makarobai werigaw angkana mate saleng. Makadagi yasan kapura tu narampe nabi ta makadanigi masagena makaroba nade nakaroba nareko mate imma gimate Yahudi wi yari gamate sarani wi. Bahaya ye. Jadi kemasagena kiro taunge makaroba na deto makaroba itanro ko nabita. Komate imma gimate Yahudi yari gamate sarani desisa gagasalan na po nabita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir urang pengeki namoni romegamopa mancaji wisit di ibadah akacuireng rinabi-nabinna puang Allah Ta'ala nasabak 310 telu nabi uramanan napasilener ya sengeh ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah narima kuana naroh loni metolesu mite rekanita loni metolesu mite warang parata engkani gamasagena yare ganade tega na roriasa masagena, ya senge masagena, de tona na lele ka kinreng, na rekonale dina, na liang olo-kolo na karobangi, de tona ninra pangalibara, de to ninra pangalibale, de to ninra kebutuhan sehari-hari, berarti masagena ni itu tahu sini na to malapiki. Bahkan, na rekota palongangi, namoni de na masagena tahu na pegoto. Ada keluarga, na rekoirite kehidupan na kasi jok kami sesa-sesa kang ipakyan na tawik ko bolana. Tapi nasabat tepat lawangi gangkan na napasipulo tacede genna isi taung wading na liang olo-kolo untuk berkorban. Ya, loki mai tepat engken weriki puang Allah Ta'ala tapi ara-ara madecengi aja tapada menlawi tungka-tungka purata mas sempajang ipuang tapat tugang kenga kata pekufuang talo moya kapegau ipasurat na si besuku makoto paronini ripape sangkata nenia maka cuiriwi nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoni roh kira-kira kurang pengeki hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wa sa'ada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.